Zvonimir Đokić. Izvolite, kolega. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući. Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, danas kada govorimo o Predlogu zakona o trgovini, Predlogu zakona o robnim berzama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, u mislima su mi malinari, hladnjačari, u mislima mi je video snimak nesrećnog seljaka koji motornom testerom seče stabla voćnjaka, svog voćnjaka i mnogo sličnih primera. Problemi koji muče proizvođače su kako da prodaju svoje proizvode po adekvatnoj ceni, kako da naplate svoj rad i troškove. Istovremeno, problemi koji muče potrošače, to jest kupce, je kako da zadovolje svoje potrebe po najnižoj ceni. Između jednih i drugih nalaze se trgovci sa svojim problemima, kako da zadovolje i proizvođače i potrošače. Dok razmišljam o onim malinarima i proizvođačima voća, setim se da je u centralnoj Srbiji, koja je inače voćarska regija, da su postojale firme za preradu voća kao što su Šapčanka iz Šapca, Crvena zvezda iz Kragujevca, Srbijanka iz Valjeva, Borac iz Petrovca na Mlavi, Budimka iz Požege. Tada su poljoprivrednici veliki deo svojih proizvoda preko njih plasirali, a ostatak je išao na pijace ili u izvoz, kada se govori o svežem voću. Međutim, privatizacijom su uništeni prerađivački sistemi, pa su zbog toga domaći proizvođači na velikim mukama. Često se dešava i da dobar deo tih proizvoda ne može da se plasira u svežem stanju kao prva klasa, već kao četvrta ili peta klasa, koja je ranije završavala u preradi u velikim sistemima. A podsetimo se ko je izvršio tu privatizaciju, tu kriminalnu privatizaciju, ko je uništio Srbijanku iz Valjeva, Šapčanku iz Šapca, Crvenu zvezdu iz Kragujevca, Budinku iz Požege, Borac iz Petrovca na Mlavi i tako dalje. Upravo oni koji su danas ljuti protivnici svih uspeha koje postiže ova vlast. Trgovina je samostalna privredna delatnost koja se bavi prometom robe, posredovanjem između proizvođača i potrošača i bez obzira da li su trgovinska preduzeća vlasnici robe koju distribuiraju ili ne. Trgovina nije jedini učesnik robnog prometa. Pored nje, u tom robnom prometu su i proizvođači i potrošači. Međutim, tu ne postoje dobri i loši momci, kao u nekim vestern filmovima, već svako štiti svoje interese. Trgovina ima zadatak da obezbedi robu pravim korisnicima, u pravo vreme, na pravom mestu, po prihvatljivoj ceni i u pravoj količini. Ona proizvođačima olakšava ili omogućava prodaju, a potrošačima obezbeđuje zadovoljenje potreba. Trgovina je veština razmene robe u novac. Trgovina je umetnost zadovoljenja potreba obe strane, i proizvođača i potrošača. Trgovina, međutim, obavlja i niz dopunskih funkcija, kao što su ekspedicija robe, transport, skladištenje te robe, čuvanje, sortiranje, oplemenjivanje, pakovanje, uvećanje vrednosti te robe i tako dalje. Srpska napredna stranka, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, kao neko ko se domaćinski i odgovorno odnosi prema svim problemima, želi da u ovoj oblasti, u oblasti trgovine, uvede red i stvori uslove za eliminisanje sive ekonomije i unapređenje poslovanja svih učesnika robnog prometa, i proizvođača i potrošača, ali i trgovaca. Zato vas pozivam da usvojimo predložene zakone. Hvala.